Serchhip cable network clear to te chibai ule CHANCHINTHAR ngai thla anga chair tu Lucille Chanhimi Central Vigilance Commission ruam manna angin sarkar na thokta na rin omna THUTIAM tharle na chu voin khan India ram mun shanga man ania Serchhip pa po DC meeting room DC office thokten THUTIAM SAWIRUALIN hun HMANG Vigilance Awareness Week hi kumtin in India Ram Deputy Prime Minister le Home Minister Masaber Sardar Vallabhbhai Patel pian cham phaphak pualin hapta khatsung manchin ania Kumin Thupuyetan Independent India at 75 Self-Reliance with Integrity ti chu man ani Hehun Serchhip man hi pulal monsang aralte additional DC chuan kai shwayin hehun an man chan a soifia he an THUTIAM hian anni tin nuna hlemhlet na le rin omlo na laka invongzel tura puitu lo ni se adu thu asoya Central Vigilance Commission in advance Integrity Pledge chu an soirual ani he THUTIAM huna hian corruption chu ramle namtan anoksak ani thule sarkar le mitenin changruala noibo achula chuwang chuan khwale tuitu po in corruption dau turin mo phurna kan nei awangin damchunga rin omna le dani na phu chu zomzel turte thamna la lo turte diktak le langtlang taka thok turte mipui wantlang channa tura thok tur le midangte tana enton tla ka thok turte in THUTIAM an cham ani Voin khan MARIAN High School Alumni Association chuan MARIAN sikula changa ZIRLAI ti chate choi moina hun HMANG MARIAN High School Alumni Serchhip hian anlo te chindan angin skula changa chuak to HSLC board exam tele state level china discipline changa ming chatna choi moi phu te MARIAN High School chuak to phot chu choi moi chinin kumsang ni somni po khan HSLC to parte po anlo choi moi to bok ani ZIRLAI choi moina hun hi an president Samuel rin omakai shwaina hnuaya vo in tlaidar thum khan MARIAN High School hall pi ani venga nei ni en Father Pravin an inlom na thu soin KRM Ruat Fela Assistant Secretary hne na changin report le thu soi ngai thak ani a nu le pa ai o achangin thu soi ngai thak ani ba ka rochan hlua treasurer kai shwaina in choi moina thu ziak ZIRLAI ti chami paruk hne na hlan anni kumsang ni somhnia changa sang ni somhni pakhat chunga ming chatna nei an choi moi te chu BUKPUI daughter of Lalram Moya HSLC 2020 10 rank Valencia ti daughter of Ming Chuan Moya late HSLC 2019 9 rank Laldin Tluang son of Silal Eng Thanga HSLC 2017 first rank Samuel Malsom Zwala son of JH Lalding Liana BA gold medalist 2020 Lalshat Kimiro Kum daughter of RK Sang Ming Liana second rank BSc 2020 Arlal Nungrenga son of RM Moya Mizoram Forest Service 2020 te anni hehun hi zothan Moya vice president in lom thu soin akhar ani Serchhip sub headquarters YMA Vigilance and Monitoring Committee le BUKPUI branch YMA chuan NH54 lai zau na thome ka lungman chen khatte an ENFIAH Ministry of Road Transport and Highways, Government of India Nwaya, National Highways and Infrastructure Development Corporation, NHIDCLTN Call, NH54 Kong Double Lena Leizaw na thomeka, tunna hian BUKPUI khutsunga Kong Leizaw hi thomek ania, hetila hian BUKPUI veng chunga tui paina phumna tura lungman tumchu, achang chatok lo nia mu awangin, nimin tlai khan Serchhip sub headquarters YMA Nwaya Vigilance and Monitoring Committee le BUKPUI branch YMA changkop te chuan amuna kalin an ENFIAH ngala rasur le nisa po dolzo lo khopa lungno chu kongpui siam na atana mantlak ani lawawangin lungdang changchazo ka thlak turin National Highways and Infrastructure Development Corporation how tu tele an hnuaya namdang contractor te chu shiat ngal anni Ministry of Road Transport and Highways, Government of India Nwaya, National Highways and Infrastructure Development Corporation, NHIDCL10 Aizol Jutuipang, NH54 Double Lena Leizaw na thomek hi package pariata chenni in package panina baktong chukeichum in kar kongpui leizaw na hi Serchhip khopui le atsevel mun shanga tunlai hian ngortaka thomek ani Nimin Khan Prime Minister chuan biak mu theina kaltlangin PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission PRADHAN MANTRI AATMA NIRBHAR SWASTHYA Bharat PM-ASBY chu ahonga Serchhip po CMO office changin he hun hi man ani bok
Nimin ni somni panga October sang hi somni pakhat khan shisel na konga mipui khotlang mamo Health Department mamo shang te thuam thar chatna tur program scheme thar PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission Pradhan Mantri AATMA NIRBHAR SWASTHYA Bharat PM-ASBY chu India Prime Minister zaom tak Pu Narendra Modi an Varanasi changin biak mu theina kaltlangin ahong he scheme thar hi essentially sponsor ni in kumngat sung ni in shisel na konga mipui le khotlang mamo Health Department mamo shang te thuam thar chatna atan hian central le state share a omang he scheme thar hnuaia hian Mizoram State Bika chuan Health and Wellness Center te State Sung District ina Public Health Laboratories le Critical Care Hospital mun din te ani don baka shisel na konga mipui le khotlang mamo shang te Health Department building ti changkluna atan le Health Sub Center building chalo repair le SIAM le thuam chatna atan te ruwa man ani Nimin sunhudar khadle chan vea Varanasiya PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission Pradhan Mantri AATMA NIRBHAR SWASTHYA Bharat PM-ASBY virtual launching program hi Serchhip District tapo CMO office sa Dr. Laldung Lian Sailo Chief Medical Officer Serchhip District Hova anlo zom ve baka Serchhip District chung CMO Bial Huam chunga Primary Health Center le Community Health Center tin ten biak mu thaina kaltlangin anlo zom ve bok ani India Rampuma Health Department Nwaya Sub-Center staff te PHSC, CHSC, DH staff te le official poimo shang te state level le district level la Health Department ho tu te po in PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission Pradhan Mantri AATMA NIRBHAR SWASTHYA Bharat PM-ASBY virtual launching program hi anlo zom ve bok ani Chief Minister Puzoram thanga chuan voin khan THUAMPUI branch YMA library building ahong Chief Minister chuan library chu thiamna petu poimo tak amang changkai thiam apiang tetana hluzwal zel ani thu asoya tunlai khovela electronic media mangna sa hle to maila physical library chu alhutna abo chuang lawani te in lekhabu finna bel cha thei chi chiar inti mu bel zel cha ati thu asoya THUAMPUI YMA branch 10 library building changlung tak andin chu fak om ati thu asoibok Chief Minister chuan COVID-19 shilenga wanga mason na hna tam tak achuan op thu soitelin Mizoram chau nilo rampum chau po nilo khovel puma ngong satak he shi hian anei ani ati a sumi kara chuan achalo lam chau thlilovin pathian remti na awanga he shi hileng ani angin enge min shatir atuma enge zir chwa tur kan nei ti zongin ngai tu a inwat sai poimo cha ati thu asoi Voin library building honna pual in koma hian AMC Ward 7 councillor Puvanlal Neyapo telin bialsung mi puitana changkai taktur library le thildanga mantel theitur building siam ani chu lom om ati in YMA mai ba ka tlom ngai pol dang tele khotlang shwai tu tenen tho hauna chatak atilang ani ati a Chief Minister Malak puina chunga lom thu asoibok Library building hi kumsang ni som pasari July thakhan sakbul chan ani a adung fit somthum parukle awang fit somthum palini in chongthum a oma nimin October ni somni panga khan peifel ani a building saknan hian bial tu MLA Chief Minister Puzoram thangane na changin MLA fund cheng singa don ani thule a saknan hian natlang tha tam tak chortelin a theidana pianga sumzon belpa chunga sak ani thu voina inkhom ka shwai tu engineer Kelal Rin Moya YMA THUAMPUI branch president chuan a report ani Home Minister le Central YMA shwai tu ten Christmas le kumthar wak veta halpwa le halmoi khap chungchang an soi ho Christmas le kumthar wak veta boruak shisela om theina turte bengcheng a om lo na tur le kang mei chuak theite laka kan himtla na turin ni zan khan CYMA bot sain vanapa hola in zirtir na nei ani a he hun hi Home Minister Pulal Cham le na poina manpui ani Central YMA Wai Hoti in zirtir na huna hian aizol khopui le chevela branch YMA shwai tu te antel chale a kan hun puilaya halpwa halmoi silai le munei le kep kapwa chi ba ka sky lantern hal le chele khapoi mo na tele khap achuna chante in zirtir le soi ho ani Home Minister Pulal Cham lian chuan halpwa le halmoi te silai le munei chi adangte chu mipui hrisel na ata na chalo le thil nok sak tak thil poi thlen thei kan chin doklak mai le sum tam tak senral na ni boxi ani ati a he thil chalo tak khap na chu sarkarin khau taka kalpui athum thu te asoi masa a he malak na ni kum lama kalpui dante danbo chhia te shem ani dante le kumina khauzo ka khaptum ani tur thu te asoi ani
Home Minister chuan October ni som pakhat khan HMALAK na atan hian DGP Conference Hall PHQ meeting nei ani a kumin kan maluka Christmas le kumthar vuak veta hian halpua le halmoite silai le munei chi te sky lantern zopa rocket hallo ni seti in rel ani thu asoya nikum khan halpua le halmoi hal nia sha chian thei chin te chu case te siam sakin bo zui ani a thiamlo chantir te po tam tak omin shem ani to ati kumina khauso ka malak tum ani a he malak na atana bulchan nan Aizawl district bursa po in October ni som pathum khan khapna thupek achwa to a home department po in DC thupek hi bo zui ngal ani a checking te achul angkal puini in SP Aizawl hnuaya khapna dan te keng ko turin special cell din ani to bok ani ati dan hnuaya mitin te kan angtlang ve kani ti asoya waime chuan sarkar chataka alo thopui chin to angin tu na po tho ho ani le ta chulom ati thu asoya dan bo chha te shem ani theidan le thupe keng ko tu te hne na dan bo chha apyang chu tu ma thlar sang lova report chin tu le mipui zirti na konga waime chu sarkarin aring to ka athlo bokani ati a halpua halmoi le adang te khapna chungchanga ko mo bola piang te chu andin hun le ani na emo na tho awanga an poimo na lamza saklovin dan bo chha ani na angin shem ani ang ati CYMA bot sai halpua halmoi silailem sky lantern le adang te khap chungchanga inzirtir na hipu vanlal ruata president CYMA chuan akai shwaya Professor Lanun Tluanga General Secretary CYMA in report apea hemin hu hian YMA how to te pol inzirtir chu abot sai tu tlangwalal machwana Vice President CYMA chuan soina hun amanga he huna hian halpua le halmoi in mishing hrisel na angong dante kan sevel boruak ba ka min hwalvel tu environment ati chha dante sumle pai angong dante akhapna le shemna chungchang ba ka he thil chalolaka khotlanga himna tura YMA mo phurna te chipchiar taka inzirtir ani Vainkan Mami District Phaiza wa PMVDY hnuaya VDVK level advocacy program man ani Vainkan Phaiza Gram Seva Kendra Pradhan Mantri Vandan Yojana PMVDY hnuaya Vandan Vikas Kendra VDVK level advocacy program entrepreneurship and skill development program training nei ani a Pulal Thangfala District Cooperative Officer Mamitin he hun he MANTRI Pulal Thangfala chuan Farming Society member training chimtu te chu uluktaka training turin acha a taimatak le eizun natlaka na thok turin acha bok training a hian resource person pumal som ki mamual chin MSc horticulture focus mamit chuan kuwa enkol dan nadna laka a him theidan turba ka lei song bol dan turtical khom te zirtir na hun amanga kuwa ching tu ten kuwa chicha kung puitling le upa achanga achi chwange ching chin tura cha in kuwa chara phun sondona po atna changpanga tal anei tur ani a fit thumazawin akhur lai tur ani thu soin fit riat le fit kwa inkar dan zela kuwa te hi phun chin tur ani thu asoi Phaizaw Arikanat Farming Society a hian members somthum panga ommekin kuwa enkol na konga zona shang anei te resource person hian achang ngal ani he hun hi pulal chunga Phaizaw Arikanat Farming Society chuan kaishwayen COVID appropriate behavior zom chungin awareness program hi man ani National Students Union shwai tu ten ZIRLAI tam takin scholarship anlak thailo chungchanga Mizoram Scholarship Board how tu te anmu NSUI chuan thuchwa siamin kumsang hi somhni atanga sangni somhni pakhata ZIRLAI te scholarship motor hi ZIRLAI engamosatin an muto a chuti rualin tun thlengin ZIRLAI singkhat sang sari chuangten anla dong velova hemi chungchanga hian Mizoram Scholarship Board chuan theitop an chwalayen he department and call to higher and technical education minister Dr. Arlal Thanglia na mani delia zukzin chuan hemi chungchang hi abo zuilawin central lama thunei tu te azuk soipui me lo thung ani anti a ZIRLAI te mang an to laya achang tu minister in delia zinna hemi chungchang abo zui me lo mai hi NSUI Mizoram chuan poi kanti in ZIRLAI te min ngai saktok lo hlea an ngai thu an soi ani tuna hian kumsang ni som pakhata changa sang ni som ni patni atan tribal post metric and pre metric scholarship deal alo hun le ta a heti laya ZIRLAI singkhat sang sari chuangte eroin an lamlo hi poi anti hle a chuwangin kan sarkar hian ZIRLAI te har satna hingai poimo a an scholarship don to Ministry of Tribal Affairs in sum anron peka sum in dailo na hi state sum lo mang ho a ZIRLAI te poisa don tur hi pemai turin sarkar chu an ngen bok ani
District Board Sab le SP Havadin Nathial District Raltlan Committee ten avoi khatnan chutkhom an nei Myanmar boina awanga Nathial District chunga Raltlan te chin chiana fel fai om theinan le Raltlan ten rual khai zoka chanpuina andon theinana Nathial District Board Sab le Superintendent of Police ruam hannan hnuaya VC le NGO ten andin Nathial District Raltlan Committee chu vo in khan an chairman le YMA sub headquarters president ni bok pubilal mingle na kai shwayin YMA sub headquarters office Nathiala an chukhoma Raltlan chungchanga malak tur tam taka sarkar anga enroll arem lo na tam tak a omawangin DC le SP thuron angin Nathial District Raltlan Committee chu din ani thule anni lampo anin huamna athui thu tarlan ani Nathial District chung khashang shanga Raltlan te mamole din munchu ain an lawa wangin rual khai taka chanpuina andon theinan chanpuina petur te chu Raltlan Committee shatir masachin se andu thu meeting a hian tarlan ni in mani kalrem sang lawa chanpuina sum pedu te tan po Raltlan te pawal hian sum chunlu na tur Mizoram Rural Bank ka account number 9701 2884509 hon ani thu tarlan ani bok meeting chuan arem chang masabera Raltlan omna khwate hitlo ni se anmani chinchia ba ka andin mun chiang taka shia tum ni se anti ani voin khan new Serchhip Raltlan som pangalu belin Nathial South Chuya som pathum anlu bel boka tundin hmana Nathial District ta hian Raltlan sangni zani som kwa pariat om mekin hengzinga hian chungkwa zali panga an om ani India ram hundang rualin voin khan Mizoram hun shangshanga Vigilance Awareness Week manchan ani Eiruk na le hlemhlet na shangshang laka filhim turle nuaibo ani theina tura inzirtir na le malak na poimo tak kumtina manchin Vigilance Awareness Week 2021 October ni somni paruka changa November ni khathlang mantur chu voin khan ramchung hundang terwalin Mizoram apo kalpui chan ani Voin Khan Chief Secretary Pulalun Moy Chuango Chief Vigilance Officer ni bok hovin Miniko twala Vigilance Awareness Week den chenin Miniko a thok sarkar na thok ten ahu hawin a hlemhlet na dawa eiruk na laka filhim turin THUTIAM Integrity Pledge arwalin an soihaw ani THUTIAM soihaw na a hian secretariat a thok secretary te officer dang tele Miniko a thok te antel ani Vigilance Awareness Week sangni somni pakhat phwal hian DC office champhai baka champhai district chunga sarkar pisa shangshang te thoktu te chuan eiruk na le hlemhle na laka filhim turle nuaibo ani theina tura kongchul ang te bozui turin INTIAM na thu an cham ani voin chumhadar som pakhat khan Board Sub office twal Nathial District puarlal rem sanga kai shwaina in Board Sub office a thokte hnuaya Integrity Pledge an tiam bok Vigilance Awareness Week hi komtin in India Ram Deputy Prime Minister le Home Minister Masaber Sardar Vallabhbhai Patel pian sampaphak pawalin hapta khat chung manchin ani a kummin thupuyatan Independent India at 75 Self-Reliance with Integrity ti chuman ani khati song kha CHANCHINTHAR kan ti chwa theite chu ani